the dry bones becoming as flesh. These are the days of your servant David, rebuilding the temple of praise. These are the days of the harvest, for the fields are as white in your word. We are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. As the trumpet call, lift your voice. It's a year of jubilee, and out of Zion's hills salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. As the trumpet call, lift your voice. It's a year of jubilee, and out of Zion's hills salvation comes. People of God, if you believe that there is no one like our God, let's sing this. Let's sing, wala sa katuko. There's no God like Jehovah. 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 There's no, come on church! There's no God like Jehovah. 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 There's no Wala God sa like katuko! Jehovah. There's no God like 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 Jehovah. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. As the trumpet call, lift your voice. Sing year of jubilee, and out of Zion's hills salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. As the trumpet call, lift your voice. It's a year of jubilee, and out of Zion's hills salvation comes. Lift your voice. It's a year of jubilee, and out of Zion's hills salvation comes. Lift your voice. It's a year of jubilee, and out of Zion's hills salvation comes. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. There's no God. Let's declare this. There's no God like Jehovah. 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 Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's a year of jubilee, and out of Zion's hills salvation comes. Lift your voice. It's a year of jubilee, and out of Zion's hills salvation comes. Lift your voice. It's a year of jubilee, and out of Zion's hills salvation the Lamb that was slain, and the Ancient of Days.
His name is Jesus. Come on, sing this with me. Behold the Lamb of God who takes on the pain of the world. The Christ, God's only Son, the atonement for sin, crucified, raised again. Behold the Lamb of God. Oh, behold Him. Come, behold Him. Come, behold Behold the Lamb of God. Through the veil of His flesh we draw near. Our Savior, our priest, and our Lord, who down as the Father's own offering. Now receive the reward of your suffering. Behold the Lamb of God. Ah, behold Him. Ah, behold Him. Ah, who broke the power of death and the grave, ascending in glorious power, the fulfillment of Scripture and prophecy. Christ, the wounded and raised. Behold the Lamb of God. Oh, behold Him. Come, behold Him. Come, behold Him.
Come on, church. Lift your hands and sing. Lift your hands to the heavens. Let us declare this with the angels. Oh, glorious King, this is who you are. This is who He is. Come on, church. Sing this with me. This is who He is, the Lamb on the throne. This is what He does. He dies for His own. This is Jesus. This is Jesus. This is who He is, the King crowned with thorns. This is how He reigns, our meek and lowly Lord. This is Jesus. This is Jesus. This is how He is, the Lamb on the throne. This is what He does. He died for His own. This is Jesus. Yes, this is Jesus. This is Jesus. This is who He is, the King crowned with thorns. This is how He reigns, our meek and lowly Lord. This is Jesus. This is Jesus. Come behold Him. Come behold Him. Come behold Jesus. Behold, come This is who He is, the Lamb on the throne. This is what He does. He dies for His own. This is Jesus. Yes, this is Jesus. This is Jesus. This is who He is, the King crowned with thorns. This is how He reigns, our meek and lowly Lord. This is Jesus. This is Jesus. Declare this is Jesus. 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 Come behold Him. Come on, church. Come behold Him. Jesus. Come on, let your voices be heard. Praise the King. Come behold.
This is Jesus. 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 There is no one like you, Lord. There is no one like you. Your name is above all names. And we glorify you, Lord. We glorify you, Lord. Come on, praise his name. Praise his name. Praise his name. Glorify him. Glorify the King, glorify the Lord of Lords, glorify the Ancient of Days, the Lamb that was slain, the Elohim, our Emmanuel, who was and who is and who is to come, who was and who is and who is to come, who was and who is and is to come. Who was it? Who is to come? The Lamb that was slain. Who was it? Who is and who is to come? Who was and who is and who is to come? Who was and who is and who is to Lift up to the heavens. Come on, church.
Let the devil see your hands and praise the King of Kings, for he has trampled our sickness and disease, our grief, our depression, our anxiety. Come on, raise your hands. Declare to the King, this is who he is. This is who he is. He is the reigning King. He is the reigning Lord. Forever he will reign. Forever he will reign. Oh, this is Jesus. This is Jesus. There is no one like him. There is no one like him. There is no one like him. Oh, there is no one like him. Jesus, there is no one like him. There is no one like him. Oh, there is no one like him. There is no one like him. Oh, there is no one like him. 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 There is no one like Jesus, there is no one like him. There is no one like him. There is no one like him. There is no one like Holy Spirit, there is no one like him. Who was and who is and who is. There is no one. Oh, Jesus, who was and who is and who is to come. Who was and who is. Jesus, who is to come. Who was and who is to come. Jesus the Lord, who was and who is to He is the King of Kings and Lord of Lords. Come on, say, declare Jesus, declare Jesus. There is no one else. Alone, alone, He is alone. He is alone, the King. He is alone, the Lord, the King, the Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Declare his name. Declare his name. The name above all names. Come on, just lift up your hands. Jesus, 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 Jesus. There's no one like you, Lord. There's no one like you. There's no one like Jehovah. There's no one like Jehovah. There's no one like Jehovah. No one. There's no one like Jehovah. Sing it. There's no one like Jehovah.
Come on. There's no one There's no one. There's no one. There's no God like Jehovah. 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 There's no one like Jehovah. There's no one like Jehovah. There's no one like Jehovah. Jesus. There's no one Oh, hallelujah. There's no one like Jehovah. There's no one like Jehovah. There's no one like Jehovah. No one, no one. There's no one like Jehovah. There's no one like Jehovah. There's no one. There's no one like Jehovah. 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 There's no one like Come on, worship children. There's no one like Jehovah. There's no one. 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 Come on, church. There's no one like Jehovah. There's no one like Jehovah. No one like you, Lord. For no one can compare to your name. Your name is above all names. Sa tanan ng mga butang kabut sa aton kabuhi may tinutuyo kag plano ang Diyos. 2 Sundays ago, kita pa nato na palangga nato diri nga upo sa worship team. We call her Tita Emmy. Hallelujah. Sunday evening, 8 o'clock. Si Tita Emmy nagupod na sa Ginoo. Kahapon, gidulong na naton siya, lubong na sa kagapon. Tita Emmy is the wife of Pastor Gab. Wala simptoma, wala pamilin-bilin. Nagpalikid lang si Tito Gab. Katulog na sa Giliapos, Jesus. Church, wala kita kabalo when will be our Kairos time. Wala kita kabalo when Jesus will return. Now, allow the Spirit of the Lord to minister to you. This beloved daughter of God, 61 years old. Halin sa Gimaras, Gatapok, para mag-upo diri sa worship team. Sobrang pulo katuig. Wala reklamo sa pagpangalagdan sa Ginoo. Now she's living with God Jesus. Can you please lift up your hands and pray for the family? Pray for Pastor God. Pray for Dave and Gabe. God, strengthen the family of Tita Emmy. Nabala namon Ginoo nga mas manami ang yakimtangan kaysa sa amon. Salamat Ginoo sa mga tugay, kakadamo nga mga tinuig nga nagupurahay kami. Salamat sa iya kabuhi. Nga hasta sa katapusan, ang tibok sa iya tikipusoon, ikaw, kag ang pagpangalagdan sa imo. Salamat Ginoo Lord God sa legacy nga ginpilin Ginoo ni Tita Emmy sa church.
halin nga ginumpisahan niya sa worship team, wala siya kaagi nga na late. She's always on time. So God reward her. In God's perfect timing that she slept with the Lord, she slept without struggles. She slept without pain. She slept without burden na ginbilin sa pamilya. She's always a blessing. Our God is always on time. You are always, always, 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 always on. Sing it with your heart. You are always, always, always on time. 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 For the Lord God says that He makes all things beautiful in His time. Each one of us, people of God, will experience this sadness because of this sudden, hallelujah, nga nagtabo. Wala na preparahan. But God is always on time. Same also with the Bote family. Put pa nato the last time si Dada. Hallelujah. Paborito sa mga senior citizen. Kaagahon sang Lunes. 8 o'clock si Tita Emmy nagtulog sa Ginoo. Kaagahon man sang Lunes, si Dada nagtulog man sa Ginoo. So we pray the Lord God for the family Bote. Kan pa mga utod namon. Salamat Ginoo sila katuto. Salamat nga wala mo kay Ginoo ginpabulayan si Dada. Dalayaw ang ginang imong ngalan kay wala mo ginapabayaan ang imong mga kanakan. Salamat nga ang kamatayon hindi kaladlukan para sa amon. Kay ang kamatayon ginansya para sa mga nagpangalagdan sa imo. Padayon kita sa pagtindog sa tilan sa Ginoo. Samtang magapreparar kita sa banang panyapon. Amay namon sa langit, nagpasalamat kami sa siningat-tinion. Salamat sa kapatawaran sa amon mga sala, subong nga ginapatawad ba namon ang tanan nga mga nakasala sa amon. Salamat kay pakamayuhon mo giyong tagsa-tagsa. Salamat kay preparahon mo ang amon tagipusoon sa pagpag-aambit sa balang panyapon. Ibayaw inang tinapay kag kupas sa tubangan sa Dios. Salamat Ginoo. Hallelujah. Tabuning ning tinapay kag kupas imong habiling nga dugo. Kag samtang magipag-ambit kami sini, nabantala namon yung pag-abot. Kag excited kami Ginoo makita ikaw kag mapangalag kag masimba ikaw kag madayaw ikaw face to face Jesus. The Lord Jesus on the night he was betrayed he took bread. And when he had given thanks he broke it and said, "Let's break the bread. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." On the same manner after supper he took the cup saying, "This cup is a new covenant of my blood. For as often as you drink it in remembrance of me, for as often as you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Let us partake the bread and the cup together with thanksgiving in our hearts." The Lord God bless you and keep you. The Lord God makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord God lift up his countenance upon you and give you shalom.
We give you praise, glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name, ang tanan nga anak sang Diyos nga madadaw magasiling. Amen. Amen. Can you please sit down in the presence of the Lord? Dilayawon na Ginoo. Siningat tiniyon mga kauturan is the last Sunday for our team, which is prayer, fasting, and hallelujah, and worship. But the message of the Lord today is entitled, praise God, the end time, praise God, spirit-filled end time warrior. Praise the Lord. Madamo mga Kristohanon, mga kauturan, na damo naghahambal nga ako Christian, pero amo lang ning gustong ipabalo ni pastora sa inyo, hindi tanan nga naghahambal Kristohanon ginpunan sa balang espiritu. Amen. Hambaladang tupad mo, salamat nga ginpunan ka sa balang espiritu. Hallelujah, praise God. Praise the Lord. Magatindo kita tanan liwat ka magabasa sa sininga text. Praise the Lord. In Ephesians chapter 6 verse 10 to 12, pasahon natin sa English. Dululungan kita. In conclusion, be strong in the Lord. Draw your strength from Him and be empowered through your union with Him. And in the power of His boundless might, put on the full armor of God, for His precepts are like a splendid armor of a heavily armed soldier, so that you may be able to successfully stand up against all the schemes and the strategies and the deceits of the devil. For our struggle is not against flesh and blood, contending only with physical opponent, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this present darkness, against the spiritual forces of the wickedness and the heavenly supernatural places. Dalayawon ikaw, Ginoo, kag ginabalik kita mo ang kadayang pagpasalamat sa imo, bala nga espiritu, makipaghambal ka sa amon, kag magaministeryo ka. Sa ngalan ni Jesus, ang tanan nga mga anak sa Diyos magasiling. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kauturan, 2,000 years ago, hambala, 2,000 years ago, when Jesus said, sa naghambal ang Ginoo, it is done. Sa naghambal ang Ginoo, tapos na, ang kaaway, ang demonyo, kag si Satanas, pierde na. Amen. Praise the Lord. Kung ikaw, mga kauturan, nakipag-away sa demonyo, kag permi lang ka nagahamba sa demonyo, buo silingon, nakipag-away ka sa pierde nga kaaway. But you know, people of the Lord, that battle is still going on. Hambaladang tupad nimo ang pagkipag-away, sige-sige. Hallelujah. Battle is still going on, kag ang ini nga pagkipag-away nag-uumpisa sa aton panghuna-huna. Amen? Ang ini nga pagkipag-away nag-uumpisa sa aton panghuna-huna. Amo ini ang ginahamba sa Biblia, sa 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5. Ano hambal niya? Basahon natin tanan. 2 Corinthians 10:4 hasta 5, kundi ang gahom sang Dios amo ang armas nga amon ginasaligan. Amo ina ang amon ginagamit sa pagdaog sa sala nga mga rason sa mga tawo nga bugalon kag hindi magpati sa mga pagpanudlo sang Dios. Bisan ang ila sala nga mga rason nga pareho sang mabakod nga pader nga nagasablag sa ila sa pagbaton sa kamaturan, ginaguba namon, ginahaylo namon ang ilang mga panguna-una agud magmatinumanon sila sa mga sugo ni Kristo. In this 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5, mga kauturan, nagapahibalo sa aton nga may ara nga pwersa. Amen. Hallelujah. May ara nga pwersa. Di pastora, hambal mo mabalakag kina, perde na ang panulay. Hambal mo mabalakag kina, 2,000 years ago, perde na ang panulay. Sakto na ya mga kauturan. 2,000 years ago, Satan is already defeated. Demons are already defeated. Nga makahambal pa kita, nga ara pagali sila. Nga may ara sila nga mga gahom o kung may ara sila nga dako mga kauturan nga mga pululungon nga maka-impluwensya sa tawo. Nga tagaan kamo sang gamay lagi nga rason. Tungod ginatagaan naton ang kaaway sang tsansa para kawaton ang otoridad nga ginhatag sang Dios sa aton. Amen. Hallelujah. Praise God. Tanan kita mga kauturan, the Lord God has given us authority. What authority nga ginhatag sa Ginoo? It is an authority to trample down snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. And the Bible clearly says that no one can harm you. So makasiling amen.
Hallelujah. Naghambal ang pulong sa Ginoo, inang autoridad ginahatag sang Dios. Hallelujah. Para dunuton ang mga buluhaton sang kaaway, kag wala gid sa makatandog sa imo, kag wala gid sa makapirte sa imo. Pero mga kauturan, ginatagaan naton ang kaaway sang tsansa nga pertihon kita kay nahadlok kita sa iya. Sakto hindi? Amen. Hallelujah. Kay nahadlok kita. Ari ang realidad, mga kauturan. Paano kita makahambal nga pirdi ang kaaway? It is because we entertain that doubts and fears. Ano ba sa Ginoo? I have not given you the spirit of fear or timidity. But the Lord God has given us power. Habala nagtupad mo, powerful ka. Sobra ka pa kay Darna. Hallelujah. Amen. Sobra ka pa kay Spider-Man. Hallelujah. Biskan wala kalawa na hadlok ang yawa. Woo! Amen. Amen. Amen ihado. Hallelujah. Biskan wala ikaw lawa na hadlok ang yawa. Hallelujah. Kaya nga si Spider-Man may lawa, pero wala na hadlok ang yawa. To God be all the glory that the Lord God has given you, people of God, His power and anointing. Pero nga nagakapirdi ka because mga kauturan nagduha-duha ka sa gahom sang Dios kag tungod na hadlok ikaw biskan pa sa hinahambal ni mga demonyo. Mamba ka galing may aswang kulbaan ka dayon. Hallelujah. Paghambal mo napatay ang suga, kulbaan ka dayon kung may aswang. Sinog gyud pa makagagahom ang aswang kun ang Dios. Hallelujah. Ari mga kauturan ang kamaturan. Tanan kita nakatilaw pa check up, may free check up to dalom, di ba? Tanan kita nakatilaw balatian. But this is people of God, the mystery. Nga may ara nga mga pasyente nga makabati lang gid sila sang tingog sang ila doktor, nag-ayo sila. Wala pa na kainom bulong. Katinog kabati lang gid sila sang tig-up sang ila doktor, nag-ayo sila. Kabati lagid sila, hallelujah, sang tapak sang ila doktor nag-ayo sila, that even the name of their doctor ayo sila. Nga ano ang rason? Because they believe sa ilang nga doktor. Ginpatihan nilang ila doktor. You know may ara ina nga term nga ginagamit sa medical, ginatawag ina nga placebo. Placebo. Don't you know this, people of God, that placebo has an original word? The original word of the word placebo in Latin word is to please them. Hallelujah. To please them or I will please. Buod silingon ang Diyos naghatag sa imo sang doktor para nga magpalipay sa imo. Siya makasilingda, amen? Amen? Para magpalipay sa imo. Because every time, people of God, nakita mo doktor mo, may paglaom ka. Every time na nakita mo doktor mo, nalipay ka. The Lord God is giving us doctor, people of God, to put that joy in you, to place you so that all parts of your body will respond to the words of the Lord that says, a merry heart is do it like a medicine. Amen. It is not a doctor that heals. It is not, people of God, the prescription that heals. It is your faith and it is your act of belief. Tungod ginpatihan nimo. Amen. Hallelujah. Aring masubong nga katabo sa kalibutan, biskan pa sa mga Kristohanon, hindi tanan. Hambalan ng tupad mo, wala ko da yapate. Wala ko da labot. Kaya nga may ara pa yang nga magahambal that I am a Christian, pero maghambal sila, last recourse na gid niya, wala na gid kuya pas may mahimo, makadto na lang kuya sa babaylan. Hallelujah. Last recourse ko na ni, makadto kuya sa babaylan. So lang tawab lang nung hambal sa babaylan, dala ikaw pulo ka dahon sang kamates, pulo ka dahon sang malunggay, pulo ka dahon sang tawa-tawa, pulo ka dahon sang waya-waya. Tanan nga mga dahon ipadala sang babaylan sa imo, tuktukon imo kag imnon nga nag-ayo ka. Tungog ipatihan mong babaylan. Amen? Without you knowing, people of God, nga kung ikaw nagasalig sa babaylan, may ara nga kolateral. Kaya naghambal ang pulong sa Ginoo, siling niya, a rebellious spirit is a sin of witchcraft.
Kung ikaw gali babaylan, buos silingon ang panawag sa imo sa Biblia, aswang. Tapos geda mo aswang. Hallelujah. Witchcraft mo aswang. Hallelujah. Thank you, Lord. Uto sa Ginoo amo sini. But if we will put our trust into the Lord, then the Lord God will do something greater. The Lord God will do something greater. Hari pagit ang isa ka kamaturan. Last recourse sa kanya pastora. Kinahanglan kung akong bata, butangan ka mangyan. Kadto ka sa ate, bakal ka kamangyan, butangan mo sang luya. Hallelujah. Uton, butangan mo sang pulsiras nga pula. Thank you, Lord. Uton, sino ba lang mas makagagahom ang ate kun ang Diyos? Sometimes, people of God, we are defeated. That even we profess that we are a Christian. Why? Because we are not allowed the Holy Spirit to fill us of the words of the Lord. Amen. Ano nga ba sa pulong sa Ginoo? Ang akon mga kaanakan nagakawala tungod dawad-an sang kaalam. Hallelujah. Hambalang tupad mo salamat nga ari ka diri. Hallelujah. Kag-amoy ng ato ginarason. This is the last recourse. This is my desperate move. Desperado na gid kuya pas. Utos sa Ginoo aring ginahamba sa pulong sang Dios. Ina ginapanugutan sang kaaway. Kay may plano ang Ginoo sa pagpangawat, sa pagpangguba, kag sa pagpatay. Pero hambal ni Lord sa John 10:10, plano kuya sa imunak, hatagan kaya sang kabuhi, kag maayo nga kabuhi. Anong gusto nga kawato ni Satanasaw? Hallelujah. The devil, ang iyahandom is to take what you have been given. Kwaon niya ang kamatuoran nga ara sa imo. Tungod the truth sets you free. Gusto niya ang doktrina nga nagalin sa Bible. That's the reason why tagaan niya kasang damo nga doktrina. Hallelujah. Uto sa Ginoo, kung ikaw ang imo nga pagpangabuhi, kag ang imo pagkakristohano nakasandig lagi sa doktrina nga imo nabatian, buot silingon ikaw wala nakasandig kag nakaangot sa Dios. Let us, people of God, allow the words of the Lord to lead us. He wants your testimonies. Gusto niya ang imo iglesia. Gusto niya ang imo panimalay. Gusto niya ang imo nga marriages. Gusto niya ang imo kabataan. Gusto niya ang spiritual power nga nagaling sa imo. Gusto niya kwaon ang tanan nga ginhatag sang Dios sa imo. Pues pakahoy ang demonyo. Hindi pag-ihatag ang gusto niya. Amen. 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 Do not give the enemy what he wanted, hallelujah, to take it from you. He wants your family, give your family to Jesus. He wants your church, people of God, give your church to Jesus. He wants your marriages, give your marriage to Jesus. He wants your children, give your children to Jesus. Testify the goodness of the Lord. He wants the doctrine, read the word of the Lord. He wants the truth, people of God. Serve the Lord with gladness. He wants the power that is in you. Use that power to defeat him. Lasaka ang demonyo. Pakahoy ang demonyo. Hindi paghihatag ang gusto niya para sa imo. Worship team, where are you? Hallelujah. Hurabagaya shikalarabaya shande. Uto sa Diyos. Hallelujah. Balik kita sa pulong sa Ginoo sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 12. Hamba sa pulong sa Ginoo, in conclusion sa katapusan, magpakabakod ikaw sa Diyos. Hambaladira ang imo nga upod, dali na lang maabos Jesus. Magpakabakod ka. Kuhaan ang pagsunggod. Amen. Naghambal ang pulong sa Ginoo, magpakabakod ka. The question is this, ang pamangkot, where the Spirit-filled end times warrior draw their strength. Diin bala nagakwa ang ining end time warriors sang iya kusog. Number 1, nagakwa siya sang kusog sang ngalan ni Jesus. Amen. 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 Hamalan na tupad mo, kwa ka sang kusog sang ngalan ni Jesus. Kung nagasakit ang tiil mo, declare the name of Jesus. Kung wala ka sang kwarta, declare the name of Jesus. Kung gina-persecute ka, declare the name of Jesus. Kung nasubuan ka, declare the name of Jesus. Kung napudlayan ka, declare the name of Jesus. Because the Bible says that there is power in the name of Jesus. In the name of Jesus,
Jesus. Everyone will say Jesus. May kahom sa ngalan ni Jesus. May kahom sa ngalan ni Jesus. May kahom sa ngalan ni Jesus. The Bible is so true. Philippians chapter 2 verse 9 and 10. May kahom sa ngalan ni Jesus. Agot ang tanan nga sa langit kag sa duta pati sa italom sang duta. Magaluhod ka magasimba sa iya. Amen. Mga anghel magasimba sa Ginoo. Ikaw nga ari sa duta magasimba sa Ginoo. Bisan pa ang demonyo nga ara sa idalom sang duta nagakurog sa ngalan ni Jesus. Hallelujah! 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 Come on, church! Hallelujah! Hallelujah! Jesus! 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 Can you please get that banner? Jesus. Hallelujah. The word of God clearly says that they will submit. May kahom sa ngalan ni Jesus. And this is, people of God, the good news. Hallelujah. That name, wala nagpabilin ng ngalan. Ara siya sa imo. Ari siya sa akon. Hambalang imo kaugalingon, ara siya sa imo. Ari siya sa sulod ko. Ari siya ka panag-iya sa kabuhi ko. Ari siya sa akon. Gani hindi ikaw nagaisahanon sa imo pang pangabuhi. Hindi ikaw nagaisahanon sa imo pang panglakadon. Hindi ikaw nagaisahanon. Hindi miskan pa na mo na yan ikaw. Hindi ikaw maano. Tungkol may kahong sa ngalan ni Jesus. May kahong sa ngalan ni Jesus. May kahong sa ngalan ni Jesus. Ang tuhod magaluhod. Ang tihel magaluhod. Ang papa magasinggit. Ang tagipuson magadayaw. Kag magasiling si Jesus. Amo ang Diyos. Jesus. Jesus. Come on, church. Jesus. 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 Kani naghambal si Jesus. Diin ang kahom sa kamatayon. Diin ang kahom sa lulubngan. Wala. Even the grave and the death has no power because Jesus was resurrected from the dead. And that resurrection God is inside of us. Bisan ano pa ang sitwasyon mo, makabangon ka. Bisan paginlasa ka sa sirkumstansya, magatindog ka. Bisan pa malagtian nga mamahog sa imo, maayo ka. Biskan pang pinansyal nga mga kwarta nga bahog sa imo, nga wala-wala ka na, hindi pagpatihi. Tungod hambal ni Jesus, upod mo ko, hindi nakapagbayaan, hindi ko ikaw pag-isikway, hindi ko ikaw pagpambayaan. Naghambal si Jesus, sugataon niya kinanglanon mo. Naghambal si Jesus, siya ang Diyos mo. Naghambal si Jesus, ikaw bata niya. Hambal ni Jesus, pag-aubot siya para sa imo. The Spirit-filled warriors, diin sila nagwakusog. Nagwa sila sang kusog sa kalipay ni Jesus. Amen, amen. Nagwa sila sa kusog sa kalipay ni Jesus. Ang kalipay sa anak amo ang pagserbisyo sa amay. Duwa ka klase sa Kristohanon sa sulod sa simbahan. Kristohanon kag manugdayaw. Maghambal ka lang ya, churchgoer, kakadto lang sa simbahan katong Domingo. Pero kung maghambal ka manugdayaw, nagkadto sa simbahan kay palangga niya ang Ginoo. Amen. Hindi ka pwede kapalangga nga hindi ka magserbisyo. Pero pwede ka kaserbisyo nga wala sang pagpalangga.
Kani mga utod ano hambal sa pulong sang Diyos sa Nehemia. Naghambal ang pulong sa Diyos sa Nehemia. Nagsiling pagi si Nehemias, magsilibrar ka mo. Hambal ang tupad mo, magsilibrar kita. Kag magkaon sa manamit na pagkaon. Kag mag-inom sa manamit nga mga ilimnon. Hatagin ninyo ang mga wala si pagkaon. Kaya ang ini nga adlaw, balaan sa Ginoo. Kag hindi ka mo magpangasubong. Kaya ang kalipay nga ginhatag sa Ginoo makapalik-on sa inyo. The joy of the Lord is your strength. 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 Isa ka ginakaugtan sang patulay. Kag hindi siya gusto mabatian. Kung ang mga taga Jesus is love, magatululungan. Halakhak! Ang kalipay sang Diyos kusog mo. Gani hamaladang tupad mo nugay kusmod kalaway ka. Nugay kusmod katutrag adik ka. Nugay kusmod kanubalatianon ka. Abi yohom. Abi makita sa ako ng ipon mo biskan kulang. Abi yohom. Biskan kurapay mo ilong yohom. Ipakita sa Ginoo nga nag-yohom ka. 1, 2, 3, yohom kay Jesus. 1, 2, 3. Oh, plapakanta si Jesus. Palakpak kay Jesus. The joy of the Lord is my strength. Come on. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my, come on church. The joy of the Lord is my strength. 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 For the joy of the Lord. Come on, church. The joy is the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. Ha ha! Ha 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 ha! Hallelujah! Ha 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 ha! Hallelujah! Ha 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 ha! Hallelujah! For the joy of the Lord is my strength. Sing! Ha 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 ha! Hallelujah! Ha 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 ha! Hallelujah! Ha ha! Come on, church! Hallelujah! Woo! Amen, 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 amen! Amen, amen, amen! 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 Ako anak sang Diyos, ikaw anak sang Diyos, kita tanan anak sang Diyos. Ako anak sang Diyos. Hallelujah! Kita tanan. O saot, jutay kapag ikaw ay ikaw. Hawak! Libot! Saot, jutay kapag ikaw ay ikaw. Hawak! Ako mapalangit, ikaw mapalangit. Ako, kita tanan. Amen. Ako, ikaw, tanan kita. Tanan saot, jutay kapag ikaw ay kawan. Hawak! Tiyog! Saot. Amen! Kasipon na, duwala ka mo, kamot, duwala ka mo nalipay, duwala ang joy ni Jesus sa inyo. Abitis ko, baby. Hallelujah! Ako anak sang Diyos, ikaw anak sang Diyos, kita tanang anak sang Diyos. Ako
kita so naton kung ang kalibutan kita ibut-ay Jesus. Because the Spirit-filled and Christian nagwak sa iya kusog kung mapalipay niya ang Diyos. Sino gusto nga mapalipay ang Ginoo? When He pleased Jesus. When He pleased Jesus. Sino gusto mapalipay si Jesus? Ang pagtuo nag-aabot kung malipay si Lord Jesus. Kaya ang tanan nga nagapalipay kay Jesus, may padya. Kaya ang tanan nga nagapalipay kay Jesus, seryoso nga Kristohanon. Kaya ang tanan nga nagapalipay kay Jesus, napunan sa kalipay, kagusog, kagalaan nga Espiritu sa Diyos. Sige, ako na, Jesus! Hallelujah! 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 Woo! Kapag ikaw ay kaway, hawak ng kiyay-kiyan, limot kamay, saot-saot, jutay! Hallelujah! Utod, huwag na wala papis mo pala. Para malipay ka, malipay man ang sakawa. Huwag na wala papis mo bago ka magpuli. Hindi mo kinibalipatan ini nga Domingo, subong. Amen, amen. Nga napalipay mo si Jesus. Pagwa ang balhas mo, bis kami nagkon. Ang wala paris na bis. Come on, get your partner. Get your kumanga paris. Kumanga paris. Epsem, di ka mo paris. Paris ka mo rin. Ako anak sang Diyos, ikaw anak sang Diyos. Kita. Amen. Kita tanan anak sang Diyos. Saon, Diyos ay namot ikaw ay kawan. Hawak hindi ay diyan. Limot
of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demon will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. We have the victory. We have the victory. Hallelujah! Come on, shout His name. Jesus! Jesus! Sino nalipay? Sino mabalik sa Domingo? Sino madala pag isa manugsaot kay Jesus sa Domingo? Amen. Hallelujah! Ibayaw nato na kinapulo kay Jesus. Maghahatag na nga may kalipay kay Jesus. Lord Jesus, Holy Spirit, salamat kita. Nalipay din kami. Wala ang Espiritu. Sunda si Pastora Balaan nga Espiritu. Jesus, Amay ko sa langit, nalipay dito. Nga napalipay ta ka. Gani ihatag ko ang akon ikinapulo nga may kalipay sa imo. Sa pagtuman sa imo mga mando. Nag-ayon ako sa balatian ko. Ginpabugaan na mo ako negosyo. Hindi gid ako mawadan. Hindi ako masubuan. Hindi ako maano sa sirkumstansya. Kaya ang kaaway tunod na. Are na sa idalom sa akong mga tiil. Ako ya Jesus. Kay tungod ginbayaw ko ikaw. Ginbayaw mo man ako. Hallelujah, tanan kita magaduan Jesus. Palangga tagid ka. Amay ko sa langit, palangga tagid ka. Balaang Espiritu, palangga tagid ikaw. Dal ako di balik sa Domingo. Kag may bitbit ko nga manugsaot ka manugdayaw sa imo. Sa ngalan ni Jesus, ang tanan nga malipayon nga anak sa Diyos nga pagdadaw pagkasingga. Amen. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus